Уметник кој не се повторува, душа која пее, а знае да тагува и да се смее. Од вистинските бистри извори ги напојува нотите и длабоко продира во душата. Кој друг ако не Саша Матич? Све што проđe, све што едном проđe. Ексклузив Мока со право го носи името единствен и привилегиран за видео интервју. A kad se vrati, jednom kad se vrati, dođe da prođe i opet sećaš se. Добро вечер, Саша, добро ни дојде во Скопје. Dobro večer, hvala vam lepo, bolje vas našao. Како сте? Hvala na pitanju, dobro. Знаете дека овдека имате огромна публика. Со нетрпение се очекуваат вашите настапи, па дали би можеле да ги израдувате вашите фанови со некој голем концерт во близина? Pa ja volim doći u Makedoniju, uopšte ja sam uvek govorio i uvek kažem da ste vi najmuzikalniji narod na svetu i lepo je doći ovde kod vas i dobri ste domaćini. Ja se uvek lepo osjećam ovde u vašem kraju i svaki put mi je čast i zadovoljstvo pevati i svirati za vas. Дали често доаѓате во Македонија, имате ли пријатели овде? Imam, kako da ne, imam dosta prijatelja u Skoplju i u Bitolu i Ohridu, tako da vrlo sam često u Makedoniji, pogotovo kad sad ide leto pa ću ići malo na godišnji odmor u Grčku pa ću svraćati onda, bit će me i privatno i poslovno. Имате многу емотивни песни. Дали може да кажете дека некоја од вашите песни ве опишува вас? Koja može da opiše mene? Ne čekaj me, došli su mi drugovi. U jednom smislu i ta pesma, a sa one druge strane Anđeo čuvar. Дали може да очекуваме во скоро време дует со некоја македонска звезда? Pa ne znam šta da vam kažem, ja nešto, snimao sam dosta dueta, da li ću sad, šta ću sada radim dalje, vidjet ćemo. Uglavnom je u planu novi album, to moram da malo da se skoncentrišem, odnosno da nateram sebe da počnem da snimam, da počnem malo da radim na novom albumu, pa eto, o tom potom bit će možda tamo na jesen, prilike. Ako sve bude išlo po planu, nadam se da hoće. Дали на естрадата може да имате вистински пријатели? Imam, naravno. Moji svi prijatelji su istinski prijatelji, i sa estrade i van estrade. Чисто сте зафатен, имате многу настапи. Како успевате да направите баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот? Pa pravo da vam kažem, nema tu nekog balansa. Više sam van kuće nego što sam kod kuće. Ja sam prekjuče došao iz Australije i već sam danas ovde, tako da bit ću kod kuće možda nedelja, ponedeljak, utorak, onda opet idem za Mostar, imam nekih raznih puteva, tako da u zadnje 2 godine ne mogu da pravim balans. Ali nekako kad sam kod kuće, onda se trudim da to nekako vreme sa njima provedem kvalitetno. Кој е вашето животно мото? Ja, pa ne znam šta da vam kažem. Meni je važno da se svako jutro budim srećan i zadovoljan i da se svako jutro budim sa osmehom na licu. I da kad bi se rodio ponovo, sve bih radio isto. Znači, kad bi mogao ovaj život da traje ovako, da nema prekida uopšte, da ne prestaje, to bi bila najveća želja. И за крај би ме прашала што би им препорачале на сите ваши фанови? Šta da vam kažem, smejte se, budite srećni, budite zadovoljni i nemojte dozvoliti sebi takav luksuz da vam ljubav zakasni. Jer sve što prođe, sve što jednom prođe. Ja sam Saša Matić, a vi gledate i čitate ekskluziv.mak.